Om Swastiastu, alit-alit sareng sami. Punapi gatre dumugi sami pada kena lan rahayu. Muwali malih sareng ngurahiri channel ring video sane mangkin titiang maktayang indik adan-adan panak buron nganggen basa Bali. Nanging sedereng nike lugrayang titiang nyih nayang angge titiang mewaste I Gusti Ngurahiri Mulyartana pinaka penyuluh basa Bali Provinsi Bali sane poleh amongan tugas ring Desa Wanegiri. Indik daging video ring rainane sane mangkin utawi video sane mangkin wantah adan buron nganggen bahasa Bali kaping kalih nganggen aksara Bali. Dadosne alit-alit iriki preside melajah napi adan panak burone nganggen bahasa Bali ngeraris ke surat nganggen aksara Bali. Inggih, mangde nenten suwe nyantos ngiring piarsayang ring sane ka pertama. Ring foto wenten nirike panak bojog. Panak bojog madan api. Panak bojog madan ape kinten. Nggih, sengguhane ape, adane ape kinten nggih. Dan petakon nike. Yening ape kesurat nganggen aksara Bali dadosne aksara A, aksara Pa nike nggih. Dadosne bawa niki. Kelanturang malih kelanturnyane nah niki panak jaran. Nggih niki panak jaran. Panak jaran madan bebedag. Yening krune bebedag punika kesurat nganggen aksara Bali dadosne kadi niki. Aksara ba mepepet, aksara ba taler mepepet, aksara da, aksara ga nganggen adeg-adeg kinten nggih. Nike sampun kewacen bebedag kinten nggih. Nglantur malih niki sane kaping 3 iriki wenten panak kata. Panak kata madan api, madan becing-becing. Nah, yening kruna becing-becing puniki kesurat nganggen aksara Bali kadi niki dadosne. Niki becing-becing. Ampura niki antuk kaiwangan ring video pepet nyane mewah ulu nyane nike kantun metugel nggih. Niki sampun panak kata madan becing-becing. Melantur. Nah niki panak kebo. Panak kebo madan bedigal. Bedigal yening kesurat nganggen aksara Bali dadosne aksara ba mepepet, aksara da medaging ulu, aksara ga, aksara le medaging adeg-adeg kinten nggih. Melantur malih. Nah niki madan api panak kuluk. Panak kuluk nika mewaste api utawi madan api madan konyong. Nah yening krune konyong puniki kesurat nganggen aksara Bali sekadi ring sor puniki. Aksara ka metaleng metedong, usanike aksara nye metaleng metedong medaging cecek kinten nggih. Niki sampun kewacen konyong kinten. Kelanturang malih ring foto wenten panak napi niki. Niki mewaste panak capung keadanin blauk kinten nggih. Panak capung madan blauk. Blauk yening kesurat nganggen aksara Bali kadi ring sor puniki. Nah niki aksara ba kegantungin aksara la wenten aksara a medaging suku, aksara ka medaging adeg kinten nggih. Melantur. Nah niki panak sampi. Wau sampun panak jaran, panak kebo sampun. Mangkin panak sampi. Panak sampi madan api? Madan godel. Nah mina wenten
wonten ane ngubuh sampi nggih niki panakne madan godel. Yen godel nika kesurat nganggen aksara Bali kadiring sor puniki nggih. Aksara ga niki metaleng mededong mesuara go taleng. Sanika aksara da aksara la miwah adeg-adeg. Nika kewacen godel kinten nggih. Kelanturang malih. Nah niki nggih. Niki minab saru alih-alih nggih. Wenten niki ketetes wenten masih gerang niki ngenten nggih. Nanging niki ane utamayang niki panak udang. Panak udang madan ketetes dan ketetes niki nggih. Panak udang madan ketetes. Yening ketetes niku kesurat nganggen aksara Bali kadiring sor puniki. Aksara ka, aksara ta mepepet, aksara ta mepepet, aksara sa medaging adeg-adeg. Nika kerunanyane mesuara utawi kewacen ketetes kinten nggih. Kelanturang. Nah, niki sira uning panak api. Panak kambing patut nggih. Niki panak kambing. Nah, niki madan api. Panak kambing madan wiwi kinten nggih. Dadosne yening krune wiwi kesurat nganggen aksara Bali kadiring sor puniki rarisang piar sayang. Aksara wa medaging ulu, aksara wa medaging ulu kewacen wiwi kinten nggih. Nah, mungkin niki sira uning niki wantah panak siap. Panak siap madan pitik nggih. Madan pitik. Kruna pitik puniki yening kesurat nganggen aksara Bali dadosne sekadi niki. Aksara pa maulu, aksara ta maulu, aksara ka miwah adeg kinten nggih. Nika kewacen pitik kinten. Nglantur iwau panak siap mangkin niki panak bebek. Panak bebek madan api madan meri kinten nggih. Panak bebek madan meri. Yening kruna meri punika kesurat nganggen aksara Bali dadosne sekadi ring sor. Aksara ma mepepet, aksara ra medaging ulu kinten nggih. Niki kewacen meri kinten. Kelanturang. Nah niki ulesne sira ngubuh niki. Panak napi niki? Nah, panak celeng. Panak celeng madan kucit kinten nggih. Nah, utawi panak bangkung nika madan kucit. Kruna kucit yening kesurat nganggen aksara Bali dadosne kadiring sor puniki. Aksara ka mesuku, aksara ca maulu, aksara ta medaging adeg kinten nggih. Nah niki panak api? Niki wantah panak miong. Panak miong madan tai kinten nggih. Ten taine. Ane pesuli jitne niku ten nggih. Niki adan panak mionge wantah tai kinten nggih. Yening tai kesurat nganggen aksara Bali kadiring sor puniki. Aksara ta, aksara a medaging ulu. Nika sampun kewacen tai kinten. Melantur. Nah niki panak yuyu. Panak yuyu madan api madan kreket kinten nggih. Panak yuyu madan kreket. Kruna kreket yening kesurat antuk aksara Bali kadiring sor puniki taler. Nah niki taleng aksara ka medaging tapi wastane nika guung aksara nah taleng malih aksara ka medaging aksara ta medaging adeg-adeg kinten nggih. Nika sampun kewacen kreket. Lantur riki, nah niki panak kakul.
panak kakul madan pici dadosne niki panak kakule cinik-cinikan niki nggih pici niki inan-inane nih gede-gede niki nggih. Pici yen ing kesurat ngangge aksara Bali dadosne nggih tadi niki aksara pa maulu, aksara sa, aksara ca ampura, aksara ca maulu. Niki kaping kalihang pici genten nggih. Kesengguh dalar kruna dwi maya lingga genten nggih pici. Iriki wenten nah niki panak penyu. Nah panak penyu utawi kekue. Nah panak penyu utawi kekue niki pun madan tukik genten nggih. Dadosne panak penyu madan tukik. Dadosne aksara ta medaging suku, aksara ka medaging ulu, aksara ka medaging adeg. Genten nggih. Niki wantah panak penyu madan tukik genten. Nggih dane utawi alik-alik sareng sami wantah sapunika presida tiang aturang ring uraheri channel sane mangkin. Dumugi channel puniki utawi video puniki mawiguna majeng ring alit-alit sareng sami. Raisang like video puniki yen seneng lan mawiguna. Komen raisang komen indik napi kekirangannyane miwah napi keiwangan titiang mangde tiang preside ngewawanin malih benjang pungkur. Subscribe niki mangde benjang pungkur titiang ngunggahang utawi ngupload video sane anyar mangde idedane sami uning ring video tiang sane jagirau. Miwah share ya puniki wantah mawiguna ring mangde sane lianan uning genten nggih. Pinaka panguntar ring video puniki titiang aturang suksema beng banget tur nunas geng rene pengampura antuk akeh kekirangan titiang miwah keiwangan titiang. Untatin titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.